it's affected us big time with all the food that's risen, prices are risen, and not just that, fuel economy, it's all going up. We can't even live on what we get. E piki ana te utu noho wai hoki te a wanga o ngā whānau, pēnei ia Stan Rutene. Do you usually take the bus, or are you taking it because the prices have gone up? Well, it pays to now because like the fuel, it costs a lot of money and we ain't got money. You know, pūharas. E eke ana a Rutene i te pahi, nā te piki tonu o te Penehīnu, kia tai atu ki ana tā puitanga ki te hohipera. Heoi, kua a wanga hoki mo te taha kai, mo tōna hauora. Well, I'm on dialysis, so I'm sort of got to select the foods that I can eat and things like that. I'm on a water restriction on 1 litre a day, so I'm all shot to bits. Yeah, you just got to be resourceful and have a look around while it's going down. We're still a bit of a fragile economy. What's going really well for us at the moment is the prices for protein, beef, sheep are really high. Part of that is historic low herds in places like the US. Ko puta te karanga o foodstuffs me tā rātou ki, he tūwhena te tuari i ngā kai ki ngā toa. Ko te nuinga o ngā kai i ahuma i ahitareiria me āhia. Engari rā ko te wero ke, ko te tūnuku me te Penehīnu. Tahuri mai kia Z Energy i toro atu rātou kia rātou ake kamupene me te ki nā runga i ngā āhuatanga o te mākete i tēnei wā. He waua te matapai i te piki me te heke o te Penehīnu. Heoi anō e āhei ana rātou ki te tuari ki te hoko atu i te Penehīnu ki a rātou ake kamupene. That grind is going to have a big impact on the New Zealand economy when we think about if cargo ships or if the petrol tankers, if these sorts of traders are struggling to get here, they're going to, or if they're charging more money for that freight, if they're charging more money for them to cover the insurance, that's going to really increase the price of our imports. He hia hoki kia noho ki te kāinga kia pina pūtea mo te Penehīnu. E ai kia Jack McDonald no te pūkenga haere tikanga mahi i tuku tono atu rātou ki te kāwanatanga. The Public Service Minister, Judith Collins, saying that they're not intending to do this, which is a real shame. I mean, we're hearing it across the board in terms of our members are really struggling. What's easier for whānau who have the option to use public transport or, you know, to be able to work from home, but that doesn't apply to most people. Like, you know, in the regions, I think it shows that the government really needs to reconsider their priorities. E whā tekau mā iwa ngā rā e pupuri tonu ana a Aotearoa i te Penehīnu, ki te whenua nei me te toenga e hara mai tonu ana. He whakatūpato tangata Matt Roscoridge ki ngā pakihi turuhi Māori. I think Māori businesses, Māori entities, tourism, you need to be really worried about if the price of jet fuel goes up, if there's fewer flights or those flights are more expensive, well then that's going to flow through and hurt our tourism industries, which Māori are also very strong in. If this drags on, or heaven forbid if it escalates, we could be in for a really rocky 2006, 2007. E haere tonu ana te tohe, e monita ana ngā whānau me ngā mana nui i te take, me te manoko nui ka tau te Māori, hei ngā wiki e haere mai nei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.